منافع لعباده فسبحان الذي جعل الدواب مختلفة فمن الإبل والبقر والغنم مختلف ألوانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أقول اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم جماعة الإسلام أمة خير الأنام تروتو دان يبنا تخطوا ما تقول ما للجيا سبو دا بيان شلدم بيدبوني دنيا تنين دا حمدلا نانا تملا سونgun nam bon kobre titi ntizang banang ma amfani yang bon kobre hatana mu ana bon kobre kam tanya ko be bi hago puna ti diro be ti diro o malla amfani ti bi hago hal baso na woni tirngo ba malla amfani ti nin sala na woni tirngo kurucu ama kurucu malla amfani ti nin sala rozo bon kobre kam won kambe bi hago puna ka yundo wa yigarme wa bamdme wa nyartme naba ilambe naba talara be naba nahalana wanyalangum mal amfani zangti wato ibnu adam balle batri yala annab muhammad sallallahu alaihi wasallam dalu umma pabunan tabbatan la nama katinan da salatu sir annab muhammadu sallallahu alaihi wasallam din chakata karno khutba ngo zungonyala ibada shal din yala bon kobre ibada disaham paro tin je sahal shalmo shabat pun da bon kobre na wani tati nyafil na lafi lihaya dalbanti yan kwarga shal rakum nam beni nir beni bu beni pier beni biza ban pun yanda badanda kana cha banna yanda haka zalika kace ban yan chanta dana to kwatiti bizaha bukhutwa ka takarno wazan chanta za haza yin kam kana cha shabbeni biyan bala bun kobr mala bun zona ne nzam tum ibada shalna wal zalkarnya sunna in yi annab ibrahim alayhi salatu wassalam annab muhammadu yabdu mbala ka annab muhammadu di de fale karle ibada kaman annab ni yattisham le den dalma la ya dalma nawum bor ban sha'u wa yurlam puna inta paga ka pajim karnya la apala jimala nawun zo banna kala ya bun kobra nawun timti de bamala nawun gomnati ka annab muhammadu pansi te bun kobra ma wato binan bojobo dizo kata khutba yan tam dizo arifuku bil hayawanati maana dininye nambo zobo ne bon kwab shaba na wonni zangti ti kata gula annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne yirsina wa hayata puno ba nan da bilam wada bilin da nyala wara gulla bon fupar ndanyo ko kora ka gulbon kwabai hatta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wakopune wanda zan wonu shal din ya gilmanu in sa dobin shal hal zungo da nabiyan me dobina ma ka bon la ajwan nabi la ajwan nabi ngodu ko to kana ke domin dis hada bi zan lu nukurgungo scale pune zan lu hada sa an tirsinyanga domin amfani shal din bela la dobina ma pune karnyala wato nu shal din ya wato nu shanga din ya sharifin nungo dinin ya nu shanga din mal gilmo hatta ni zungo maka na madina da dobino ma na wanda karin yala annabi muhammad wanda asashal dan da ya wara gulla bun kwabre wada gulla bun kwabre wai yisina wan pil shalan bala bun kwab gul gon ko be din ya hadija nira zan wa patule wanda zan wa bun kwabre gulo ko gul bun kwabre ma ka bun kwabre ma wum de nyasim shaditi nan ka annabi muhammad ta'arab wa bil badai bi muani wara gul ba don wum de la be yatwa aye bio lalanda ye mu'ana bun kobre de tema da hanshal wa ta'bun kobre ma be mu'ani ntugu mo nyanga assalamu alayka ya rasulullah kana mal go yule kalong ma padni salong o mi bin yaban sha'adan nan sallama ma ko cenan tilan ma assalamu alayka ya rasulullah wa nyanga butama an ko tiyal cakan bo bin sha'adan nan da masallama washi ko vim warna katinya la parbu kablon nzal to hancham mo anata ba parbu nyang lo parbu ngozale no gongo woto haguna don gombo wonna kenuni
wan yan kushal ko kuna ta kwargai parbu ma pa ka parbu ma nga annabi Muhammad sallama ka annabi Muhammad chan to bo wula yele to han chana mu'anata bama nzang malo to no lo chongo ma mbi kurma bi hayi kan do so hala kan sa do aba to bi ma me kurma bor bandirgo bo bor bi hem na banyu to nin ya ma ka nya nin fu mangla amin chilana alqawl la ma kam borna largma kan chan ka bi ma to mu'abihilma bi mu'abihilma na ga dalan labna ka ta zang malo andab man bo parbu ma an la wa so kan ko nang la mbi ma yela mal manam bo pam ka andab larg parbu ngo chang bi ngo san kap to mu'ay ntay ko labna na Muhammad sal to zang man ti yala zang malo ngung ba ma ko kana ti zang man non wayan nang masha andab lor la parbu ngo ka to ngo puhina ti ya kan yahuda do mi nyo kan Muhammad shaya kabo kan da bor parbu ngo gbani ko nanga andab sallama ka nabi yolo parbu ma ne yal mashambon na so hala ko sana yol do amina ba golo ma be ma bor bihin na banyu ko yel nen largo mo kan largo ko yel ni largo ko chan ka be ma to mo to walan labna ka be kan chan kan ci largo ba ko chan ka to mo ko labna kan ba go non lorma ta yahudu do ma lunda na Muhammadu ninne tiyal ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah ya rasulullah nan tuba le musulmi largo parbu ma ba ko chan o chan bon kobre nambo zobom bala sobo zobom kobre nambo at page andab Muhammad lala zokaten karndo hutwa ma yar tinam bangul bon kobre tinang ma hankale ka hutwa ma yar tin kadama tir bahare tir charte bon kobre bahara ka batum de fitina ni tijiji ni taba tramin karon hutwa wa amma dile nan la zaman tirchante bun kobrma bahara kabchante tumde ti ta fitina anda Muhammad yarti irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama zomiya bamben tumban nan bo tabambe tumban ma bun kobro betini hadisu wa ayyule da ma'ana yala kadama da zomiya bun kobro nan bo bang bam de ne ban chanza ne ban yigra bang ba bezo sanya malaika nama ban zonya nambo tabang ya kadama de tabun kobrma amanan yaba zang titi ami yugul bene wanyala ra'in zangta bungul gunyo zangta nyaka gula perka gula buka gula bizaha brakum namka gula nana tamlan san tubuha kullukum mas'ulun an ra'iyatihi na wansan tubuhati wula katra gul te bangula hadisu lol kam de pierme abun ko gonya la bangul zangta apa abiya bizo te bun ko shabtun gula niri piari buy ne bang palam rakum nama annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam pam ne tijande bin shakam din kam yon votike na won su jene annab na won bu suala annab Muhammad katwase bun kobr ma ya to aka bun kobr ma timal bisurul alquran pune ka bo le suratul an'am bun kobr yirbe na muhimmanci bo ka bo yul dubor alquran pune amma ba malab yul alquran pune suratul qur'an le ay ko bakara ala imran nisa'i maida dinan paya disado tun kadama de bun kob shabtun bob ma kadama nyel amma alkhususiyya mal gahambu sham lalaka pi'ama ba mal gahambo kuto yala amma al gahambu sham lalaka buma mal gahambo kuto yala amma yani gahambu sham lalaka pi'abe ara kuma mal gahambo kuto yala me hatta annab Muhammad zamani shab nung barakum nung fitina nabi yur fitina kab ta kun titi annab Muhammad nyan la nan ma fitina shab joma annab ngunda gum lanya fil kamiyato anye do toruzo tin yan zamba kul ibada ngoma dinin chakata tahar do khutba ba ibada saham bon tanang ma hankal te bon kobrma gulbu amen niri nya shishi ni che annab Muhammad yal hadisi pune wallahi la yu'minu thalatha marrat
wa binan imani da la ka nabiyal imani mi dinin kira zanda niri ta panal kiyama ka imani wa biyan kira zanda amma wula ka imama yi for halkar kutonya sha zan la bin shakpa anin kana nya imani ma dizo wan kira zanda ka nabiya nin wato won ka imani ba kira zanda kale yalya nun kam ka wato mun kam ka bo ya rasulullah iman ma mun ka le yar mun yar man la yu'minu jarahu bawaikahu mun kam jiji ni ke benun suhdo no jin table ay jiji ni ke ni so apa tumo fitina abibu tumo fitina amma abun kwabgo ale baho ko kanta to fitina ata na wula ka nan ma alkiyama dal na woni jelo to abu kanta tuwa fitina alkiyama dal na wani dele to a piatu wa fitina alkiyama dal na wani dele to anaka wa puni tuwa fitina alkiyama dal na wani dele to nizo ka na muhammad yatte ninnan buna kam nimde kam din kam yela nan pam to bom nan kamata nan lalan kada yela zualin sin yelen le to bom tan nan kamata nan lalan nan zama ayi so zualin sin kam yela kada nyala nyin bindir ko kam nyala zalan se kadira garu so che ka nan bina miel ka nan nim da kanan pam ka bi nan tuba ka pine dina annabi muhammad ne ka dama de ni la nan gudun go bon nan kamata ne dina to haka zalika lalan lanya abun ko so an sabai ko tutum da ajishi ni ta fitina be bindirgo be da riziki in yalam nan bina ka ko kwai to bon ka ko hama dizo tenan ma hankali tenan banya ban kob gulba ta zang hankal zang nan ta ban kob ma tan gulba shammani ban shashal tin yul karinya ban balfu fa nawo mun san za ta talan yal tishi ba tin shi tab ngo nawo bu bor na kadama ta zayino kam shin ce okay kamal yal musir le no kema kaman tan pore janglo ngo ti po janglo na ayan nin balgala anodir wa assalamu alaikum wa rahmatullah ko ban balga kaso ban balga assalamu alaikum nuza ko ban balga duk ban nin yala kadama da ya tanya musulun nan ma tiyan shi mun suhudo amal suhudo nan mane kan bambal suhudo nan yine lalaka ta yarta mawo amal suhudo nan mane kan bambal suhudo nan yine rozo ta yar mutta kadama de ta tinan ka ta mal suhudo ne taba to dunguna ti ta'ara ta paaba ka ta'ara ta bihi ni barkata hakki puuni tallan ta'ama ta gumbun kwabar ba barkata hakki puuni dan shalka na muhammadu sahabe so wahal da nya subahi jam bi kunan sallama wayan yaksame assalamu alaikum ko yisa ka nafta bo bole ka yaksar lala mo ya rasulullah min yahudu do jin tabtaba yahudu do mami wado binti salan yangul nyanga ka do bino ma di wal di zalzalla in yang ma dundwang ne torizo torminu wal ngoma di lu sahanyala subahi puhna subahi saka puhan shanga din jarma ka dobino ma lura kam mi genam paabanam be pere dobino ma dira domon kam benin yale bipi dobin yingadi na wona to buhama alkiyamata torizo kan dang ne yibma idang yib changala laptin yakaba pehma kan fadu dobino ma lan dobino tuto domin dululan yinga amma yan falo ban yan falam be ma san to den dalma wan yirsi chan wacce ya ko be ma punu so pila dobin yino dobin za yinga par no ngube ko dargale kan be bi ma ta pa abanin yal kadir lay ka van fa dobino ma la nzaha nzang chanti ti yahudu do ma adobino ma den lun yang mana den mbon ka yahudu do ma ko nun tuba nun kalimatu shahada domin wa maljishi ni ce won so won ye nin vo son wa maljishi ni ce so ko da wa min dadi ne yi bayyana amma wai go wa malsudo wa pabiyan to haccini wa bibiyan to haccini wa ban ko go biyan to haccini lalawa ma zabi an yale karfara tina tambe yala limama kaba piti kata karin da hutubatir dadama an yuli jam abun kwabso ko kyantu tun barnama du dongula alkiyama dal a peso an yuli jam kallar go bai abu so an yuli jam kallar go bai anna so an yuli jam be adal yani adal rakum so an yuli jam kallar go ba ko kyantu tuma ke barnama du dongula adana alkiyama na kana ta pale
yi tamdi yala na won be tamdi yala ka hutuma ma kana ta karanta aya shaldin ya alqur'ana aya na tamlan da annabi Dawuda alaihi salatu wassalam wanda ne na falanya annabi dinnan dacewa de wato yuyi shale ka so zan wo piare largaba bai ka ba kenti ngubso bane alkama ko bare ka alkama ma karkul yisina wakati shaldin tiya mare di ba pumala ka pierma kenti ngub di za pap ka fu wala tai kungna tete anab Dawuda alaihi salatu wassalam ka anab Dawuda nan hukunci kayal fu wato bin kwabrin wala na to in ya amabi na tai kungna tete ma abin kwabr tumwo barna sham to ruso ne no hukunci shari'a zan wato kamtin yo kamino to sai ai ka dubalan yal ko yalta ka ko fuma to ka bir fuma to wai yallala wabi annab Sulaiman yala yum piye nanu ko ke zomba nan ti yelo bamba nan hukunci shalma da kane o mi nabi ya'ala bibil funnan yau ko yelo ba nan hukunci shalma da kan nawun ku dele ku ya ba so kai nawun ku dele ya ka hukunci ma da bazani mannin yayan nan hukunci ma shamya je ma pierma lana yelmo no blan su pierma domin larabawa ne ma piag bihim nyas ba gare bun ko ga bihim kam bisan duzo jema pierma la sani nzang lapsiti puma lana wodema bihin shaldin yirmana wodin man ya shambala ko pier nyura wayno ko kwai kayel pierma lana to chamta ko puma za kabirle kayuna puma kaman puma lana yunda le sham alkama ma yita pagi dinda pasa hashal ka pierma pento ngubul makina eskengi titaba lalaka biyin wayel Sulaiman yel wa Dawuda no nan lala hukunci ma wannan lala hukunci ma kana wayel alquran punu wa kunna li hukmihi ma shahidin katanam nawon sa'ati hukunci ma kata sa kana won sa'ati la biyin wa hukunci ngo wanda nan hukunci shalmo kana won dela dina obdego wa badan kata na alquran punu ma be tinirba la pierin kyart ma be punu nta wurin dal bahar tinirba la nirin kyart ma bilgu purne nta wurin bahara tukulan to kale karle fitina yal muxsirle te yul mate ba ababu da woni ayan nyam ka so ne bi'a pier lana ne bi'a asba shi ko malsa hashalin wan yo pier ma kr ka bu pi ababu da mane tamanam je de pune den ka nyal dira biela de pune ka nyar ngor sukur fisi de pune ka yor yun be da lafi de pune ka nyar nang de be yal mosra hatta be da nam shabba de pune ka nyar ndur jar ka dira ka lala be yor pier ngo bahara ka pen tungur lala ben yara ma sa kam lala nyala abadal abade kam musulun sambala ma be kam musulun sambala ka biar vial mbala na mala abun ko kaku zango wato ngulo ka ngul apaba ne besham tambela la ngoma abunyati na wona tamla ne dahante kati zang bun kobr ma ment da dama kable za yenga zungo bun kobr no gorsham la ka be ba gora domin tubanan za tubanan kulawa ne ta bun kobre tala hanyal be ma ba na wayan cham ka shetan kweba ka ba kul gor ka bun kobr ma no gorsham ma zungo be ma bun kobr ma za hanyal za yi ai pa yung bizaken la yel bu kwenchen ka ba mi bun kun shale ami ba mi bin yina shale dalan ya bun kobr ma ba yung yi pa aba mi bin be shale aba mi bin yina shale amma kamal lamba tabanya na tamlan dable so na won zango nan alzandani karinya la ba kon yurzo ba wa kalmana ntike ko belganan tin yukom kayina kanya ka bayi wa zinle nkul ngo zinle ma dun tuka mata sham ko banka da madadin shihba ngo de shihba ka purga wo mo ke ko belgamani nti ban wanye nan sham to ko ma nan ti gaga bo al ka bol ba ma nti pa ko ma ka ba ma yu kana na tamla yura adina tun biyar zaha abda kamariyan kala bo na ma ba mo zon zanga nan alzandan ba ko zo nan bo ma
ka naawun zaŋ jɛnkuno waato fitina niŋbu ka kpɛhi paɣa so gba waato buɣum ni paɣa maa mini o ibaada zaa ka naawun yɛn jaa ibaada maa an kuli kpari jɛnkun so niŋ waato duu ka o nyi dikpina kum hali ti kpiŋo yɛn zaŋmi niŋ buɣum ni jɛnkuno di zuɣu ti zomya binkɔbiri maa nambɔɣu ma bihi ti shari'a puuni tin yɛli tɔɣa shɛŋa shari'a ka ti yɛri ŋɔ ŋun kam binkɔbigu ka o che o ka o yi ka ta yiɣi ti gbaago ka yi bu ta yiɣi maa ka o gbali bee yi kuo yi ku nyɛ vili man katala mu'minan muta'ammidan fa jazaa'uhu jahannama yi ku na yiɣa ka di nyɛla wa gbaala binkɔbigu shari'a n-yɛli hali ti shari'a shɛli din nyɛ waato silmiinsi shari'a kootu puuni ŋɔ bɛ bi yɛn saɣali balee musulinsi shari'a bii gbaaga a binkɔbigu na yiɣi yi gbaaga a binkɔbigu buu n nyɛ o bee piɛɣu n nyɛ o ka a yɛli o ni o zumi to wuhim ti shahara shɛli din wuhi ni o zuwa a piɛɣu biɛn bɔhami a yi kuli chaŋ kootu ŋɔ ni bee ka lala nyɛli biɛn yi ka o gbaago o gbaago la sambani o biɛhagu shee n bala laa ka biɛn bɔha a buu maa biɛhagu shee n bala a piɛɣu maa biɛhagu shee n bala wa kpɛla a yiŋ na ti yooga piɛri maa duu ka pii bee buhu maa duu ka pii bal a chɛu la sambani zuŋo ti nyɛma ti n chɛ niɣi sambana ni n chɛ buhu sambana ni n chɛ piɛri sambana ni shɛba kuli kiyaama ka di nyɛla niɣi accident niɣi n kuli kpɛ loori ni n daa loori maa luhi ka shɛba kpi ka shɛba bɔɣari kabi ka shɛba nuhi kabi di ka ni ka viɛn yɛla n bala ka ŋun lee chɛ o bahi ka o niŋ lala o tum lala barina maa a gba nuu be dini domin so n kan yɛn duhi loori na n ti zaŋ loori maa ŋmɛ binkɔbigu di diraiva n kani amaa wo ka wan yɛn niŋ shɛm binkɔbigu maa ni cross ŋɔ walan ka ba ma binkɔbigu mi nyɛ vili ku tooi paai ninsali nyɛ vili di zuɣu wan kpɛ binkɔbigu maa ni in maa ka o kpɛ o ŋmɛ binkɔbigu maa ka binkɔbigu maa kpi ka di taali doli nyiŋ binkɔbigu ŋɔ lana di zuɣu loori kam ŋun kam ŋmɛ binkɔbigu ka o kpi taali maa doli la nyiŋ ŋun bahi ŋɔ di tɛhari ni di doli la loori maa lana shari'an ka ti yɛri ŋɔ ka ti suhu yurilim ŋun kam kpɛ o buu ka o kpɛ moto ni bee wa binkɔbigu ka o kpɛ moto n daa moto maa laan luhi ka o gbali kabi bee ka o kpi taali maa doli la nyiŋ ŋun bahi binkɔbigu maa di bi doli moto maa lana bee chɛchɛ maa lana bee loori maa lana di zuɣu ti niŋ ya hankali ti ku tooi chɛ amaa tin baŋmi ni kadama di tin yɛri tuba shɛli ŋɔ ti ku tooi chɛ la amaa ti lee zaŋ li pahi ti biɛhagu puuni kadama di ti bunzaa puuni binshɛɣu kam tin tumdi yɛn biɛla bunzaa maa puuni dini nya naawu yɛta alqur'ani puuni maa li haza alkitabu la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha abuwa ŋuni daa boli ta a ni bi tiɣili maa a piɛɣu ŋuni daa boli ta nyim mi n zaŋ o bahi ŋun ka yam chee ka buu maa sani balle piɛɣu maa bee naha maa zuŋo chɛm ti tiŋkpansi n ti nyɛ binkɔbiri ni tumdi tiŋkpanni n puri fitini shɛli bin niŋdi ka bi yɛn di bin yɛn di bindiri shɛli nyuya chi kawana ni din kan kpalim ka a nyɛ niɣi nima bin taɣari bi niɣi chɛna ka bi ti tumdi ba barina shɛli bee chaŋ na yili domin bin yɛli naa ti naa maa zuɣu naa maa man fa waato yɛlimaŋli zaŋ ti binkɔbiri maa lana maaliki yaama dali biɛni naawuni ŋun bi diri zualinsi naawuni ŋun jɛ piɛɣu mi jɛ nahu ŋun yɛn tum la hukunci maa ni nyɛ shɛli a binkɔbiri yi kpɛ so binni naawuni sa ti yɛn zaŋ la o laada a laada puuni shɛli zaŋ too ka a puhi jiŋli ka di pali ka a lo noli ka di pali ka a chaŋ haji ka di pali ka a yihi zaka ka di pali ka a binkɔbiri sa ti fa di zaaha n ti sandaanima ka naawuni bɔŋ a warahama di so ti niŋmi ya hankali ti binkɔbiri maa tin guli ba shɛm maa bi tumdi ti ma bihi barina pam amaa bi ku tooi yɛli nyɛ ni mali ʒiʒii ni kpee ni ŋun maa wan mi naa binkɔbigu n bala maa wa bi yɛn tum o barina o yɛn niŋmi ni o ka wan yɛn yɛli shɛm di zuɣu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yɛrita hadisi ka hadisi maa ka hali ni zuŋo ti na bi baŋ di maani hali ni zuŋo a fa nim yɛrili pam ka ti wumdili miraran tikiraran amaa ti na bi di maana la yu'minu ahadukum hatta yakuna hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi yi zaɣ yino kam biɛn ti imani shee a ti yu a musulin kpee yo ŋun nyɛ amabiya kaan yura a maŋ shɛm to hadisi maa maana nyɛla shee a lebigili dini yɛn taa maana maa viɛn yɛla la yu'minu ahadukum hatta yakraha li akhihi ma yakrahu li nafsihi an kuli je shɛli
to jamle ti ya mabiya bi tumma barna inje man ba ko tumso bi tuma de nangma mo so ngba kutuso bi zu nyanga de nangma mo so ngba kususo nyanga so bun ko bi twam fu ne ti sa'anle de bi nang ma nyasam man ba bi nang fa wale kam bun ko bi pe so fu ne ngba ti tumo barna karsa to dol ma alkiyama dal du zo te bun ko gulba te bi ma kamile la o te bi ma kamile katum de tuma kamile anya be tum biar balbe kam amba tumda kayan batuma amma lemi ne kadama de an larga fi'ala bahla aybu dolo wacce no tutum so barna aybu dolo bun ko ma wacce no tutum so barna o be ne tum so barna ma de la yi kuto yala shele wayan fome doma amilo shi ne tal darzan ne shel wo be mi wayan yal shab amma won fo kat kanya barna ma na on biyanche na on zablati zayuno kamzo kayel ne kadwa ibada shel dimbe won temin na won sunsuni na won pa ven yela shel dimbe temin tap sunsunin gad ven yela shel dimbe temin won na won sunsuni to so tinan ya hankale zuwa anto nya yango kanya kap ne bala ta ya pallu zuwa ko zubuhi in korba nan na kwani nan ya ma gafara wo don yi na kwani ma yi nam kama chel nam zang da dar lala ya hala yin ya la yim ya de yala ne anya to amma ayye ni na tayir mazuya boka bon ko ma bor ni mani ko zuma to sala tayir se bahay hala yi kerla so ngum bet to fong ne ba ko to yera sa ka mun sur la do ni na won san tayir se ban yang ba piare ka te vote fo nani la ka won sura do mo wula ka yen zan apiao tin je wakati shelmo ta yi kul da ko kul olgor kul for ban shakam banda 2000 million pishi shabdar million pe tata ka zan won garla ma zan ba san banne wato nyin ku dihobyo akal gor din dihobyo amma lelar go ba no can ajiji ni taba wato arziki funin ti din mel ka gbam agba pale hayabyo ben din mel ka agba kwai na on bisale na on ku sale lu zo ma betin bang bul bon kobre timmi la tin yere to ashal ngo mi yela la ay larga bu ba watum so barna abami apia ba wadum so barna abami ben chante ba ta yir sono ba la buhuma show pompon ko wanda annabi o nyeful puni mbasora ben katabo non ba merega katabo no dodo maulana shahaji abrahman farba min banda balanaya kaso kanati yelo no suma duwa ba la wo buhe jingle ne ngum bu haba no suhe amani en suma yen bu hala bu har yinga bele ba la buhuma la bun zong ne be sambanne ko fonjia ngone ye man lo bia samba no isu haduwa ma dan labna zo la ko rayel o mi isu haduwa ma dan labo zo na wonnar ban ba tubun kobur na wonnar ban be ba bahar bango duso ayan su haduwa ba ban na bahar bun kobur zo na so ma haduwa ma ai tu haduwa ma kar can na yarma san bilabna ba zo majina yo bai shar'an shari'a mun hukum su zaha hal don kulfa addini musulunci shari'a zubman la da hukunci kabiyan dwalle ntin yalo o shiri zume won ba go ma o kala duna ti sabab ti zamba manan du zongne be du ko kana ntikaba ka ba pi ama ye be na ma be yani buma to dongo na shar'an ban tumo hukunsi wato asarik wa sarikatu faqta'u aydiyahuma ban tun hukunsi ma amma ko ba wasan ban ba hal dir yala kadama da yin la hukunci ma ga go nu ba domin din kana wen yale biyan bulata yan wahalan tubunku kafe yalan bala bin shakkam annab muhammadu ne bi su'ata kayyat de tunati yallati al umma ayan tuntuni tuna bangle maka tumdale amma ba mile ayan tumle masai in yayi to ruzo tummal futuba sharitir al umma balaka de yala te bun kobru ma ibada wakatin bon katmal shil ne tizanga pal haya takarruban ila allah tabaaraka wa ta'ala karvo marte marbu hutana tam martana tam la san duso nduma na won to suhra te bon kobro ma na on gulba titi yimi ban mal bon kobro ka wumru hutuwa wato manin be to ban ma nin mi ya hankal ay mal bu ha ta nyeba bu ha yin nyeba bu pi nyeba bu pishin ba som na won pang ma ma bom bun zong zang banang banang bu dali ta pa bu kyob dal ka ta banan ti kai ka be ka mala la fi bu ka wum la nyasam ne la hal ay ke baka sabu ba kalin yar an kul jenbu abu sashim la ka bon kobro ma baje sabu ba
jeni busa jingani din ya sabta duma ka ta kebun ko ka pian tun yar bina sonda ka fen yalan balan ma be musulmi annabi muhammad bi su'ati ka yar tun ma zaha kana won yar tele ni ti yalti al umma bambe la halapune ka ti yide pune ni da oncha ka ti yala halama pune na won de to sogo haji saha ka ti jiya ma dumin la yan kulmur ma kun fon haji ne ma biyan chang na ma bi na ge teme haji pal la ka ti fu cho ka pal haya ban na kabun kobr ma na won timti ban mala na won gumba titi na na tamla tu sura nduma na won na won gum tin ta yasi ban kyer bahare yani durma na won gumba titi na won tamba tu shal bin yan tum ka ce bun kobr ma gbahabo ban me bahare sambana ne ma nduma na won ce ka bchele te ban me ban zang ba ka bahar ma na won ce ka ta ban ka da amana nya ba zang titi na won ce ka ta ban lala na won nan lala titi na won mal ta bukata dam titi na won mal ti yala titi hajima bicanya bicannage nduma na wone ban kamchan ma na won she bana lafi na won tumba arfa mahle na won tumba arfa mahle te ban na bicang musulun ma te mabe te jini taba na won ka yuna ka taba din bene na won nan lala titi na won ka musulmi kam ko can hashi khususan te jinglon wata sura adwatir ya maulana shi haji abdurrahman farwada hal barka haji bo ne me di kulbola ayan changme te mabe yiksiya mundanya ti jonwa mada abdallah mada hawa bayisiya bazana on shay bana lafi netum min mi shabzaha te tuzo pa abada yasiya kabe jonwa na on shay bana lafi na on gum bana fitina na on lapsin bana na lafi na on chaka banan haji mahle te shehu te chamane maulana shahaji umar anyas te min on jiya jonwa na on tumo alafi na on mal mo bukata to wanda ashal na on ma albarkana na wani din kam yanda tama na wani yang lititi dabul kuto yang wayala she na wani yang yala titi dabul kuto yi takka she na wani yi takka titi da bi banje dede na wani chalba tam dede mazo ban bije dede bi ma fudu na wani zalim ba dede na wani gum tin tashin hankali san kan na ma na wani gum tin ja'u na wani gum tin ja'u tishina tin ban na wani ma albarka nan bucina tin ban na wani ma albarka nan ya Allah tin nusulin na wani ma albarka nan Ghana biya His Excellency na kufa do nuru wamin wa wula na on cheka ban bobon yang Ghana na on cheka Ghana bobon yang ba won kambe jongol ban kala fe dal fanma ba kan kala fe khususan won non tafsir ta jongol ngona alhamdulillah pum fonguna di pakanna na won ba handage fitina ma titi na on kon fitina ma titi pala ma me zo sarati na on gum tele tin yar shelma bala sarati ma bon kobr ma be sarati ne ma pune na on gum te pala ma zo sarati na on kum te pala ma zo sarati on kam yoyin in kana pekti yan law cece ko ba moto ko pe lori na on lafsin te yang na lafi na on lafsin yang na lafi ban ka lafi ma na on tamba lafi amma lafi na on pamba alafi wala na shahaji abrahman fari na on gulo da lafi titi na on gulo nyefel titi no na on gulo dundong titi na on gulo dundong titi na mondana karga na mondana alhaji jibrilu jolati sa haka mo soro da duwa aduwa ma me na won borshel ma na won borshel ma titi saka wasu la aduwa tire alhaji yuro ne ban kan palam former vice president to won jiya ngo wa min ba bi hago so ko surma ndo wana antimo alafi na won bal mo bayala tito won kam kana ke na won labs mo yang na alafi tizan la min bar mo so kanan dalala aduwa ma hajiya kulsumi hajiya ainawo bio bizaha nitanan amunaya da ditanan aduwa tiba tum da lapa no tuma bomme mbala na on kumba na bomma na on tim tisarati ne bomma pu ne bomma dara damti wa falillahi alhamdu inna ma'al usri yusra na on yi kulun na shela azan mati na won ma wana tunan katare kata shehu ma ka yul tam na won zo wana on kam nan da weniya to bomma tilma pu ne na on yobo san velle banna mani yana banan na on ka banan kayo ba san velle bi jahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna allaha وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أقول قولي هذا عباد الله وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه